Igicu TV Nation. Nshuti bakunzi bakundwa b'Igicu TV Nation, kugira ngo tuganire kuri uyu munsi igisirikare kabuhariwe, igisirikare kivuna umwanzi ku rugamba, igisirikare cy'Icyambere kuri Afurika nta kindi ni igisirikare cy'igihugu cy'u Rwanda. Ese ni kibashingiraho bavuga yuko igisirikare cy'u Rwanda ari Icyambere muri Afurika? Igisirikare cy'u Rwanda gifite abasoda kabuhariwe bazi kandi bafite strategy zo kwivuna umwanzi hatitaye ku bitwa runaka se ashobora kuba afite ingero zifatika. Reka duhere mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, aho liberation huru yatangiraga cyangwa intambara yo kubohora igihugu. RPF inkotanyi yari iyobowe na nyakwigendera Colonel Fred Gisa Rwigema, akimara guca agahita asimburwa n'umugaba mukuru w'ikirenga nyakubahwa Paul Kagame, perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Barwana nk'abadafite icyo batakaza, nyuma baza guhagarika jenoside yakorewe abatutsi kuva ku mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Dakuyeho ko hari ingabo z'amahanga, United National, ingabo z'Abafaransa nazo zari zihari, ariko ntacyo zakoze imbere n'inyuma. Ariko RPF inkotanyi mu mpuzangano yayo yabigezeho. Iyo ni impamvu runaka ifatika yatuma igisirikare cy'u Rwanda kiza ku mwanya kandi kwisonga mu myanya ya mbere muri Afurika kandi ndetse n'ahandi hasi mu mahanga. Twigire ku mpamvu ya kabiri, tugaruke mu ntara ya Capo Delgado, ibyihebe kabuhariwe, ibyihebe bimwe bidasanzwe byahagize indiri yabyo, ariko hari imiryango runaka ishinzwe kuba yarwanya iyo mitwe y'iterabwoba yari iri muri Capo Delgado. Urugero twafata nk'uri SADC, abanyamuryango bayo bagizwe n'ibihugu bihambaye. Urugero twafata nka Tanzania, tugafata igihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo ndetse na South Africa. Ndagira ngo mbibutse ko South Africa ari kimwe mu gihugu kiri developed country hanga muri Afurika. Ibyo bakoze ariko byabataye kuba amazi, zabuze ayo zacira nayo zamira. Yewe muri make mbese yari isumbirijwe cyane. Hadaciye kabiri RDF yari yambajwe, mbese ikibuga cy'imirwano gihita gihindura isura kuva yo magingo. Kwirwanaho ufite intwaro cyangwa se n'abafite zarabitojwe, zarwanya umuhenerezo. Ubuce butandukanye bwahise butangira kugenda bwigarurwa ndetse n'abanyagihugu batangira gutura batekanye. Kugeza magingo baracyashima Imana, mbese ubona yuko barwanye urugamba, barwanye inkubiri, barwanye impundura kugira ngo babashe kuba bagira icyo bageraho, bagenda bandika izina, kubera yuko indi miryango itandukanye yari yarananiwe, igizwe n'abanyamuryango bahambaye cyane harimo nka South Africa ndetse na Tanzania n'ibindi bihugu bitandukanye. Ariko nyuma y'ihagera rya Rwanda Defense Force, ubuce bitandukanye bwagiye bwigarurirwa n'abanyagihugu, mbese ijambo ritangira kuba ryeru aho ngaho muri Capo Delgado. Indi mpamvu karundura ya gatatu iteye gutya, iki ni ikintu cya nyuma kirenze ingabo z'u Rwanda zirusha ibindi bihugu bitandukanye. Icyo nta kindi ni discipline ku rugamba iri ku rwego ruharitse, ku rwego ruhambaye cyane ibindi bihugu bitapfa kwisukira. Service tambutse ko iki ni Igicu TV Nation, tubagezaho amakuru asobanutse, amakuru aba atunganyijwe, amakuru tuba twagajeho n'imboni zacu ziba mu bihugu bitandukanye, amakuru yacu abibanda kuri politiki ndetse na diplomasi kabisa. Kora subscribe ndetse na share. Please subscribe.